U propju llum fil-jum ta' Black Friday, aħna ġejna hawnhekk tftaqali fejn se nkunu nistaqsu lin-nies dwar x'jaħsbu mill-iskontijiet li dan il-jum propju joffri u jekk dan iż-żmien ikunu xed jfittxuh. Illum f'Malta u f'diversi pajjiżi oħrajn, bosta ħwienet u stabbilimenti ċċelebraw il-ġurnata magħrufa bħala Black Friday. Il-ġurnata li tinżel tajjeb max-xerrejja toffri bosta skontijiet fuq diversi oġġetti u prodotti li l-koll huma mfittxijin f'dan iż-żmien. Waqt li anke f'pajjiżna hawn min l-iskontijiet ilhom li bdew mill-bidu tax-xahar, il-ġurnata tal-Black Friday hi meqjusa wkoll bħala l-bidu għax-xiri għal żmien il-milied. Kif sibtom l-iskontijiet tal-Black Friday? Alright, tajbin. Mil-ftit li xtrajna, sibnijom tajbin, eħe. L-ewwel ħanut li tħallna. Laqas kellha diskont fuq dawn. Minnu alright. U minnu Kwet tistennih da żmien? Mhux daqshekk le. Insomma, jiddependi. Jiddependi x'ki kolli bżonn, ngħidu hekk. Xi ma tantx nistenna Black Friday, meta jkolli bżonn nixtri. Le, jien ma nagħtix każ għax kelli bżonn ġejt, jiġifieri ma nagħtix każ. Iva u le, mhux partikolari ta'. Oġġett li kieku tajjeb li ssib xi ħaġa birħas u x'hekk. mhix dejjem ta' xi ġibunu tfal jien. Sa dan it-tant One News tkellem mal-manager tal-istabbiliment Andrea Diego Nicotra fejn qasam magħna l-entużjażmu li din il-ġurnata ġġib mal-klijenti tagħhom fejn isibu bosta skontijiet qawwija. Oh, thanks to the offer that we have even online in our website and here in the store, we are expecting a lot of people that come in, especially this weekend, because the offers they are quite range and a huge one. U qal li kemm illum kif ukoll matul dan it-tmiem il-ġimgħa, l-istabbiliment se jkun qed jistenna domanda kbira ta' nies. Oh, we are really quite excited to give some huge discounts, huge deals to our customers at Big Mat because they can find discount up to 60% discount. So we have a lot and a range of items that they can find with a very, very big deal.